Assalamu alaikum, урматтуу биздин каналыбыздын көрүүчүлөрү, урматтуу мекендештер. Эфирде кайрадан биз Бишкек кабар сиздерге авторлуктогу жакынкы күндөрү көптөн бери суроолор калтыргансыздар. Орус унаалардын баалары канча болуп жатат, көтөрүлүп кеттиби, арзандадыбы деген суроолорго биз азыр жооп алабыз. Тактап айтканда, акыркы ушул тапта мына ушул орус унаалар өтө көбөйдү. Көбөйгөнү аз келгенсип мындай кымбаттап дагы баштады. 200 000 сомдон дагы өйдөгө чыгып кетти. Ошондой болсо дагы биз сиздерге ушул Lada, Жигули, Nexia, Niva'лардын бааларын көрсөткөнгө аракет кылабыз. Бүгүн 2019 жылдын дагы бир жолу айтып кетели, 8 декабрь. Биринчи мына ушул Титан дискада турган Жигулини көрсөтөбүз. Объем 1.6, жылы жазылган эмес, 140 000 сом нет. Номерини 0553 15 30 10. Семерка 87 000 гана километр жүрүптүр. Жылы 2011, объем 1.6, коробка механика 5 ступка, 250 000 сом, 0709 00 30 03. Дагы бир семерка, жылы 2008, объем 1.6, 170 000 сом, 0790 03 55. Жүзүнө расход 7 литр кылат деп басып. Бас 2107, жылы 2007, объем 1.6, 115 000 сом, 0501 50 00 65. 115 000 сомго орто баада коюптур десек болот. Транзит номерде Жигули 100 000ге сүйлөшүп көрсө болот. Номерге чалып сүйлөшүп көрүңүздөр. ВАЗ 2101, жылы 81, объем 1.6 карбюратор, 90 000 сом нет, 555 80 56 87. ВАЗ 2106, жылы 2004, объем 1.6 механика, 120 000 сом, 0779 28 88 46. Nexia 2, жылы 2011, 238 000 километр жүргөн, объем 1.5 механика, 165 000 сом, 0705 43 57 27. Канча болот боло турган? 160 000 сом. Demen alamayız zaten kuştanlar. Ne gettin mi? Россиянын учетунда турган Nexia 2, жылы 2011, объем 1.5 8 клапан, 96 000 километр жүрүптүр, баасы 180 000 сом, 0751 21 56. Lada Priora, жылы 2010, объем 1.6 срочно дейт, $2800, 0701 89 99 94. Ак түстө семерка, жылы 2005, 79 000 километр жүргөн, объем 1.6 110 000 сом дейт, 0551 99 19 21.
Daha bir Rossiyanın учетында тұрған семерка жашыл түсті жылы 2007 объем 1.6 газ бензин 70 000 сом дейді. 0703 78 87 20. Достар, қараңыздар. YouTube'дан Бішкек хабар. YouTube'дан Бішкек хабар деп жасаңыз шығады. 2013 жылы шыққан Lada Priora'ны көрсетеміз. Ақ түсті. Дөңгелектері простой, қышқы дөңгелектері татқан. 90 000 ғана километр жүріп тұр. Пробег, коробка механика, объем 1.6, $6,000 дейді. 0507 70 89 89. Россияның учетында тұрған дағы бір Lada срочно сатылады дейді. Объем 1.6, жылы 2005, 90 000 сом дейді. 0702 86 85 84. Kim dikkat Есі жоқ па? Достар, бұл ұна азырғы ұшырда сода алып жатады, сатылып кетішідағы мүмкін. Азырғы ұшырда ұнаның есі 75 000 сомға береміз дейді, бұл отырған бағасы. Транзит номерде Nexia 2, жылы 2008, объем 1.6 механика, 180 000 сом. Вложение не требует. 0707 28 43 01. Қара түсті семерка, жылы 2010, 27 000 ғана километр жүрген, коробка механика 1.6 объем. Абалын жақшы дейді, 170 000 сом, 550 03 57 70. Қызыл түсті Nexia 1, транзит номерде. Жылы 2006, объем 1.6 механика, газ бензин 155 000 сом. 0705 77 77 53. Достар, мына жерде жақында эле мына ушул Niva Tayga унасы жаңа жақында келіп тұр. Жылы 2011, басы 390 000 сұрап жатыр, объем 1.7. Номері 0550 90 49 00. Ал мына жерде болса дополнительно мына жерде простой дөңгелектері да қосып берілген комплект. Daha bir қара түсті Niva Tayga, жылы 98, механика 5 ступка, объем 1.7, 260 000 сом дейді. Мына жерде 4 жазғы дөңгелектері бар екен, титан дискаға қосып, ушул içinde чоғы сатылады екен. 0550 24 24 50. Ескерте кетсек, отырыштары көжін екен. Нөл алтыны көрсетеміз. Жылы 98, объем 1.6, механика 4 ступка. Абалын жақшы дейді. 125 000 сом. 558 08 96 88. Номері азыркы учурда транзит номерде тұрат екен. Дөңгелектері титан дискада, қышқа даяр. Üstünde люк бар, жүгіліне іздегендер болса. 06, жылы 2004, объем 1.5 механика, газ бензин, инжектор екендігін еске алып қойыңыздар. Басы 170 000 сом, 0706 88 02 80.
Ondan üstünde люк тағы бар. Кадимки иномаркадай жасалган, караңыздар. İçinde müzikalar жаңы жылга жаңырып жаткан учуру. Семерка жылы 2010, объем 1.6, 150 000 сом, 0478 00 77 88. Lada 2114, жылы 2009, объем 1.6, механика 5 ступка, автозаводты, газ 4-нче поколение, 190 000 сом, 0714 51 68. Nexia 2 sarı түсті, жылы 2009, объем 1.5, 8 клапан, простой моторды, 150 000 сом, 0703 277 182. ВАЗ 2199, жылы 2004, объем 1.5 инжектор, механика 165 000 сом, 551 62 23 88. Niva Titan дискада топ. 70 000 гана километр жүргөн, жылы 2015, объем 1.7, $6500 дейт. 0558 85 00. Урматтуу биздин каналыбыздын көрүүчүлөрү, мына ушинтип бүгүнкү базарыбыз аягына чыкты. Видеолор жаккан болсо, сөзсүз түрдө лайк басып коюңуздар. Биз кийинки базарга чейин сиздер менен коштошобуз. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.